Ku mpapuro z'imbere z'ibitangazamakuru bitandukanye ku isi haragaragara inkuru zigaruka ku bihugu nka Iran na Israel. Ibibazo by'amakimbirane hagati ya Iran na Israel ni ingingo ikomeye kandi ifite amateka maremare. Umubano hagati ya Iran na Israel ni mubi cyane. Uyu munsi tuvugana bari mu ntambara yeruye, aho Israel ivuga ko ishoza intambara muri Iran igamije kurimbura no gukuraho umutwe wa Hezbollah, Iran ishyigikira mu bikorwa byabo by'ubutagondwa. Uyu mwuka mubi watewe n'impamvu nyinshi zirimo politiki, amateka ndetse n'inyungu z'ubukungu. Iran ifata Israel nk'aho ari umwanzi wa mbere kandi ugomba kwirindwa mu karere k'uburasirazuba bwo hagati, mu gihe Israel nayo ikomeje kubona Iran nk'ikibazo gikomeye ku mutekano wayo. Ibi ni imwe mu byahuruje imiryango nk'ishyirahamwe ry'abibumbye UN n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku muryango UNESCO. Iran na Israel ni ibihugu bifite imiyoborere n'imyemerere itandukanye cyane, by'umwihariko mu bijyanye n'amadini. Iran ni igihugu gishingiye ku idini rya Islam, cyane cyane mu myemerere y'abayisilamu biyita abashia, mu gihe Israel ari igihugu cy'abayahudi gishingiye ku idini rya Judaism. Nubwo ari itandukaniro rikomeye mu myemerere yabo, hariho amateka agaragaza ko ibihugu byombi byigeze gukorana no gushyira hamwe ku bijyanye no gucuruza no gusigasira umutekano wabyo ndetse n'imyemerere yabyo. Mu kinyejana cya 20 mbere y'uko habaye intambara nyinshi hagati ya Israel n'ibihugu by'abayisilamu, Iran yari ifitanye umubano mwiza na Israel. Nubwo ari uko byahoze, uyu munsi ibihugu ntibibanye neza kuko aho umwe aciye undi acisha umuriro, utanze undi kumucira iryera ryahindutse umutuku kubera uburakari, ntatinye kumutura umujinya yifashishije urufaya rw'amasasu n'itanura ry'umuriro rikomoka ku bisasu by'ubukana rutura bisuka umusubirizo ku mbuga y'urugamba Israel na Iran bahanganiyeho uyu munsi. Kaburi wese utekereza nk'umuntu yatekereza kurya Israel na Iran bibanye uyu munsi, uko umunsi uri kujya kwira twumvisha amatangazo atandukanye aturuka ku mpande zombi agaragaza ibyo buri ruhande rwatakaje, birimo abasirikare bato n'abakomeye bishwe, isenyuka ry'ibikorwa remezo n'iyangirika ry'ibidukikije haba muri Israel ndetse no muri Iran. Byinshi mu byo wibaza nibyo byatumye nifashisha imbuga zitandukanye kugira ngo ngusobanurire amateka y'ibi bihugu bivuye umuzi n'umuzingo. Imbuga nifashishije harimo Encyclopedia Britannique, isoko ikomeye nifashishije ngushakira aya makuru, nambukira kuri BBC News, ikinyamakuru kizwi ku isi hose mu gukora ubushakashatsi bwimbitse ku bibazo by'umutekano n'imibanire y'ibihugu, nyoza amaso muri raporo ya Central for Strategic International Studies, ikigo cy'ubushakashatsi gikora inyigo zifatika ku bibazo by'umutekano mpuzamahanga n'imiyoborere y'isi. Nifashishije kandi n'isomero rya London School of Economy, kaminuza izwi cyane ku rwego rw'isi mu bushakashatsi no kwigisha imibano mpuzamahanga, ikaba ifite abashakashatsi bafite ubumenyi buhanitse ku bibazo by'isani n'ibibanda ku mutekano, ndetse n'ikinyamakuru Al Jazeera gifite izina rikomeye mu gutangaza amakuru ajyanye n'ibibazo byo muri politiki n'intambara muri Afurika no mu burasirazuba bwo hagati. Kikaba gikunze kugaragaza impande zose z'ibibazo biriho, kigatsira mu butababarira ibibazo byo mu burasirazuba bwo hagati. Ngaho nakuye amakuru atandukanye ajyanye n'intambara n'ubucyamirane hagati y'igihugu cya Iran na Israel. Aho nanyuze hose nshaka aya makuru, icyo bahurijeho nuko nyemeza ko mbere Iran na Israel bari inshuti magara. Wakibaza uti ese ubu byagenze bite ngo babanzi? Reka ngusobanurire ndetse ngusesengurire birambuye ingingo y'ubushuti bwa Iran na Israel byahozeho hambere, ndetse nuko bwayoyotse bukagenda nka nyomberi ku mugane wa bwabushwiriri. Ubu bihugu byombi byahoze ari inshuti bikaba biri mu ntambara. Ndifashisha ingingo, ibinyamakuru na za raporo nagarutseho haruguru muri iki kiganiro zakozwe n'incabwenge ku ngingo z'ingutu nk'izi. Nitwa Bonheur Abayo, ikaze mu kiganiro. Mu myaka y'1960 n'1970, Iran yari yobowe na Shah Mohammad Reza Pahlavi, yifuzaga guteza imbere ubukungu bw'igihugu cye binyuze mu bufatanye mpuzamahanga. Muri icyo gihe Iran yashakaga gukorana na Israel mu nzego zinyuranye harimo ubukungu n'umutekano. Ubufatanye hagati ya Iran na Israel bwari bushingiye ku mutekano. Muri iki gihe ibihugu byombi byari bifite inyungu zihariye zo kurwanya abanzi bahuriyeho nka Arabia Saudite, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ndetse n'abarwanyi b'Abanyapalestine. Ubu bufatanye bwagaragariye bose cyane cyane nyuma y'intambara ya Yom Kippur mu mwaka wa 1973, aho Iran yagaragaje ko ishaka gukomeza umubano mwiza na Israel kugira ngo irusheho guhangana n'ibibazo by'umutekano. Mu myaka ya 1940 kugeza mu myaka ya 1979, Iran na Israel byari inshuti mu buryo bwihariye. Ibi byaturutse ku mpamvu nyinshi zirimo politiki, ubukungu n'umutekano, bimwe na none bituma uyu munsi bambara imyenda y'urugamba bagakuzanyaho. Muri icyo gihe Iran yari igihugu nshingirwaho ubukungu mu karere k'Abarabu kose. Iran yari yobowe na Shah Mohammad Reza Pahlavi, umwe mu bategetsi bashyigikiraga uburenganzira bw'abanya-Israel, nubwo Israel yari ikiri mu ntangiriro zayo itarabona ubwigenge bwuzuye, aho yari ikiri mu nzira yo kwiyubaka mbere yo kubona ubwigenge mu mwaka wa 1948. Abayobozi b'ibihugu byombi bari bafite inyungu zihariye mu guharanira umutekano n'iterambere ry'ubukungu, haba ku ruhande rw'ibihugu byabo ndetse no ku nyungu rusange mu karere k'uburasirazuba bwo hagati, cyane cyane mu guhangana n'ihungabana ry'umutekano ryaterwaga ahanini n'ibitero byaturukaga mu bihugu by'Abarabu bibakikije nyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Iran na Israel byakoranye mu buryo butandukanye, harimo ubucuruzi bw'ibicuruzwa bitandukanye nk'amavuta, ibikoresho by'inganda ndetse n'ibikorwa remezo. Kuva kera Iran yari isanzwe ari isoko rikomeye ry'amavuta n'ibikomoka kuri petrole ku isi, kandi Israel yashakaga ibyo bicuruzwa nk'amavuta menshi na petrole kugira ngo ikomeze ibikorwa byayo byo kwiyubaka nyuma y'uko ishinzwe.
ubu bufatanye bwatumye ibihugu byombi bikura inyungu zifatika mu bucuruzi. Mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu n'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi ubucuti hagati ya Israel na Iran bwakomeje gukomera. Ibi byagaragariye mu bufatanye mu nzego zitandukanye harimo ubukungu n'igisirikare. Iran yahaga Israel ibikoresho bya gisirikare. Muri icyo gihe Israel yabonaga Iran nk'umufatanyabikorwa ndetse n'inshuti yayo ikomeye mu karere kose k'Abarabu. Mu myaka myinshi isize ubucuti hagati ya Iran na Israel bwari bushingiye ku mibanire y'ibihugu byombi. Mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itanu kugera mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu Iran yari igihugu cy'ingenzi mu bucuruzi bwa Israel, cyane cyane ku bicuruzwa bijyanye n'ibikomoka ku buhinzi ndetse n'inganda. Ibi byatumye habaho umubano mwiza hagati y'ibihugu byombi ndetse no mu rwego rwa politiki. Muri icyo gihe kandi Iran na Israel byari bifitanye umubano ukomeye mu nzego zitandukanye. Iran yari ifite politiki yo kurwanya ubukoloni no gushyigikira demokarasi mu karere k'Abarabu. Israel nayo yari ikeneye umufatanyabikorwa mu karere kugira ngo irwanye impinduka zashoboraga kuyihungabanya. Abashoramari b'abanya-Israel bashoraga imari zabo mu bikorwa by'iterambere mu gihugu cya Iran, harimo inganda ndetse n'ubuhinzi. Ibi byatumye habaho ubufatanye bw'igihe kirekire mu bucuruzi. Abanya-Iran benshi babonaga Israel nk'igihugu cyateye imbere kandi gifite umuco mwiza w'uburezi n'ikoranabuhanga. Ku rundi ruhande, abanya-Israel nabo bafite inyota yo kumenya umuco w'abanya-Iran. Ubufatanye mu bushakashatsi n'ikoranabuhanga byatumye ibihugu byombi bigira amahirwe yo gukorera hamwe mu nzego zitandukanye. Abaturage ba Iran na Israel bashoboraga gushyira hamwe no gukora mu bintu bitandukanye bigamije guteza imbere imibereho myiza. Ibikorwa byarimo nk'ubuvuzi. Hariho gahunda z'ubufatanye mu buvuzi, aho abaganga bo muri Israel bashoboraga gufasha abakozi bo mu rwego rw'ubuzima muri Iran mu bijyanye n'ubumenyi n'ikoranabuhanga rigezweho, dore ko abanya-Israel ari abahanga kabuhariwe. Abanyeshuri bo muri Iran bashoboraga kubona amahirwe yo kwiga muri kaminuza zo muri Israel cyangwa se bagakorana ku mishinga y'ubushakashatsi. Ubufatanye mu ikoranabuhanga rigezweho byafashaga abaturage b'ibihugu guhangana n'ibibazo by'imibereho myiza nka serivisi z'amazi meza, isuku ndetse n'itumanaho. Mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu kugera mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi Israel yakoze imishinga myinshi yo gufasha Iran mu buhinzi. Abashakashatsi b'abanya-Israel bagiye gutanga inama n'amahugurwa ku banya-Iran ku buryo bwo kongera umusaruro w'ubuhinzi ndetse no gukoresha ikoranabuhanga rigezweho mu buhinzi. Ibi byatumye Iran ibasha kongera umusaruro wayo w'ibihingwa nka pome, ibinyomoro ndetse n'imboga. Muri icyo gihe kandi Israel yatanze ubufasha mu nganda zitandukanye zirimo inganda z'imiti ndetse n'inganda z'ibikoresho by'ikoranabuhanga zo muri Iran. Ubu bufatanye bwatumye Iran ibasha kwiyubaka mu nganda no kugabanya igipimo cy'icyuho cy'ubukungu hagati yayo n'ibindi bihugu. Israel na Iran byakomeje kuba agati gakubiranye ndetse n'inshuti z'akadasohoka, bishimangirwa n'uko mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani hari ibiganiro bimwe na bimwe byabaye hagati ya Israel na Iran ku bijyanye n'ubucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli ndetse no ku mutekano w'ibihugu byombi ndetse n'akarere kose muri rusange. Muri icyo gihe Israel na Iran bombi barafite impungenge ku mutekano wabo kubera intambara zari mu karere k'uburasirazuba bwo hagati ndetse no ku isi hose. Ubufatanye bwabo bwari bugamije guhangana n'ibibazo by'umutekano. Impinduka zakurikiyeho mu bihugu nka Syria, Libya na Yemen zateje ibibazo by'umutekano mu gace, bigira ingaruka ku bihugu bituranye nabyo birimo na Israel ndetse na Iran. Iran yaguze intwaro nyinshi cyane zikuye muri Israel, harimo indege za gisirikare, ibikoresho byo kurinda igihugu ndetse n'amoko menshi y'intwaro zigezweho. Ibi byatumye Iran iba igihugu gikomeye mu karere k'Abarabu ndetse ikaba yarashoboye guhangana n'ibihugu nka Iraq ndetse na Syria. Iran uyu munsi ikoresha ikoranabuhanga rya gisirikare ryakozwe n'incabwenge za Israel kugira ngo iteze imbere ingufu zayo za gisirikare. Ibi byatumye habaho ubufatanye hagati ya Israel na Iran mu bushakashatsi no mu iterambere ry'ikoranabuhanga rigezweho, harimo ibikoresho bya radar ndetse n'indege zitagira pilote z'intambara. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'icyenda ibi byarahindutse ubwo habaga impinduramatwara muri Iran. Shah Pahlavi yariswe ku butegetsi maze Ayatollah Khomeini afata ubutegetsi. Iyi mpinduka yatumye imibanire hagati ya Iran na Israel ihinduka mibi burundu. Icyo gihe Iran yabaye igihugu cy'abayisilamu gishyigikira politiki ya Islam, mu gihe Israel ikomeje kuba igihugu cy'abayahudi. Ibi byatumye habaho impinduka zikomeye mu buryo ibihugu byombi byitwaraga ku rwego rwa politiki ndetse n'umutekano. Ayatollah yahise atangaza ko Israel ari umwanzi w'igihugu cyose kibazwa muri aka gace k'uburengerazuba gatuwe ahanini n'abaturage b'abayisilamu, kandi ko Israel igomba gucibwa intege mu buryo bwose bushoboka. Ati twiyemeje gukorana gusa n'ibihugu bigendera ku mahame y'idini rya Islam. Ibi byatumye habaho impinduka zikomeye mu mibanire y'ibihugu bituwe n'abayisilamu ndetse na Israel. Nyuma y'impinduramatwara umubano w'ibi bihugu byombi wakomeje kuba mubi cyane. Mu myaka yakurikiyeho Iran yatangiye gushyigikira imitwe yitwaje intwaro nka Hezbollah muri Liban no gufasha abanyapalestine mu rugamba rwabo rwo kwigenga. Ibi byatumye Israel ibona Iran nk'ikibazo gikomeye ku mutekano wayo. Mu gihe gito Israel nayo yatangiye gukora ibikorwa byo kugaba ibitero ku bikorwa bya gisirikare bya Iran. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyigikiye Israel mu buryo bwose bushoboka, harimo gutanga intwaro no gushyiraho amabwiriza agenga imikorere ya Israel n'ibihugu byose byo mu karere kose k'uburasirazuba bwo hagati. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye gushyiraho ubufasha bwihariye ku gihugu cya Israel kuva mu mpera z'intambara ya kabiri y'isi yose mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo ine n'umunani. Ubu bufasha bwerekanye uburyo Amerika ifite inyungu mu guha Israel inkunga mu by'umutekano, ubukungu n'ibindi bikorwa.
Muri iki gihe ubufasha bwa Amerika kuri Israel burimo umutekano, aho Amerika itanga inkunga y'ingabo n'ibikoresho bya gisirikare harimo indege za F-35, ibikoresho by'ikoranabuhanga rigezweho n'ubufasha mu myitozo y'ingabo za Israel. Ubufasha bw'amafaranga, buri mwaka Amerika itanga miliyari nyinshi z'amadolari nk'ubufasha bwa gisirikare no mu bindi bikorwa by'iterambere muri Israel. Mu mwaka wa 2020 Amerika yatanze inkunga ingana na miliyari 3 na miliyoni 800 z'amadolari. Amerika ishyigikira politiki ya Israel ku rwego mpuzamahanga, akaba ari nayo mpamvu kugeza amagingo yanga ikomeje gushyigikira ibikorwa byayo mu nama nkuru z'umuryango w'abibumbye. Ku rundi ruhande, Uburusiya n'Ubushinwa bashyigikira Iran mu buryo butandukanye, bigatuma bayihangana rikomeye hagati y'izi mpande zombi. Amerika yahoze ari umwanzi ugenderwa kure ku banya-Iran, kuko mu myaka ya nyuma y'intambara yo muri Iraq mwaka wa 2003 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye gukaza ingamba kuri Iran kubera ibibazo bijyanye n'iterabwoba no kwiyongera k'ubushobozi bwabo bwo gukora intwaro kirimbuzi. Amerika yashyiriyeho ibihano bikomeye Iran bigamije kugabanya ubushobozi bwabo bwo gukora intwaro kirimbuzi no kugabanya ibikorwa byabo byo gushyigikira imitwe y'inyeshyamba muri Syria ndetse no muri Liban. Nubwo hari ibihano byinshi Amerika yafatiye Iran, hari igihe Amerika yagiranye ibiganiro by'amahoro na Iran nk'uko byagaragaye mu masezerano ya Joint Comprehensive Plan of Action yo mu mwaka wa 2015. Ibi biganiro byari bigamije kugabanya no gushyira akadomo ku bushobozi bwa Iran bwo gukora intwaro kirimbuzi. Ishingwa rya Israel ryazamuye umwuka mubi hagati ya Israel na Iran mu buryo bwinshi, cyane cyane bitewe n'ibikorwa bya Israel muri ako karere, aho Israel ikomeza gukora ibitero ku birindiro bya Hezbollah muri Liban no mu bindi bihugu byegereye Iran. Ibi bitero bikagira ingaruka zikomeye ku mubano w'izi mpande zombi. Uruhare rwa Israel mu guhangana n'ibikorwa by'iterabwoba bikirwa kuri Iran ndetse no kwirinda ko Hezbollah ikomeza gukora no kwaguka mu ngufu bituma umwuka mubi hagati ya Israel irwanya Hezbollah na Iran ishyigikira Hezbollah urushaho kwiyongera, kuko Iran nayo yagaragaje ko itazihanganira ibikorwa bya Israel. Nyuma y'ibitero byakozwe na Israel, Iran yafashe ingamba zo kwiyubaka no gushyigikira imitwe yitwaje intwaro nka Hezbollah, Houthis muri Yemen ndetse n'abafatanyabikorwa ba Iran batavuga rumwe na Israel, bimwe mu bikomeza kuzamura umwuka mubi hagati y'impande zombi. Ubwo Iran iheruka kohereza ingabo muri Liban byari mu mwaka wa 1981. Icyo gihe izo ngabo nizo zatangije umutwe wa Hezbollah. Iran ikomeza kubaka no kushora amaka yayo ifite intego yo kwifashisha mu guhangana na Israel. Icyakora amagingo ya bisa naho uyu mutwe waciwe intege cyane, nyuma y'uko abayobozi bakuru hafi ya bose bishwe kimwe n'abakomando bayobora amatsinda mato y'abarwanyi benshi bagizweho ingaruka n'igitero simusiga cyagabwe ku byombo bakoresha. Israel yavuze ko itateze guhagarika ibitero kuri Hezbollah, ibivuze ko izakomeza kuyihangamura mu minsi iri imbere ku buryo uyu mutwe ushobora kubura ubushobozi bwabo bwo kwihagarara muri rusange. Benshi uyu munsi baribaza niba Iran yiteguye kurebera ikareka umutwe yubatse mu myaka irenga 30 ugasenywa mu gihe gito. Impungenge z'uko Iran ishobora kwinumira zishingiye n'ubundi ku buryo yitwaye mu bitero byabanje. Nasrallah si umuyobozi ukomeye wenyine wishwe ku ruhande rw'abakorana na Iran. Muri Nyakanga uyu mwaka, umuyobozi wa politiki mu mutwe wa Hamas Ismail Haniyeh yiciwe i Tehran muri Iran, birangira nta cyo gihugu gikoze mu kwihorera mu buryo bufatika. Amwe mu makuru avuga ko Iran iri gutegura ingabo zayo, cyane ko iki gitero gishobora kuba cyari umurongo utukura, kandi mu gihe Hezbollah yasenywa nk'uko byagenze kuri Hamas, Iran ntacyo yabisigaranye, ari nayo mpamvu nta gisobanuro gifatika ifite mu kureka Israel igasenya Hezbollah. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ali Khamenei yatumije inama y'abasirikare bakuru nyuma gato y'urupfu rwa Hasla. Ibyavugiye muri iyo nama ntibizwi, gusa benshi bemeza ko bifitanye isano n'uburyo Iran igomba kwihorera kuri Israel. Intambara ya Iraq na Iran yagize ingaruka zikomeye ku mibanire y'ubucuti bw'akadasohoka hagati ya Iran na Israel mu buryo bwinshi. Intambara ya Iraq na Iran yabaye hagati y'umwaka wa 1980 kugera mu mwaka wa 1988, mara imyaka 8. Intambara yatewe n'ibibazo by'ubuyobozi, ubukungu ndetse n'ibibazo by'imiyoborere mu karere. Iraq yari iyobowe na Saddam Hussein yifuzaga kwagura ingufu zayo mu karere, mu gihe Iran nyuma y'impinduramatwara mu 1979 yashakaga kwerekana ko ari igihugu gishya cyigenga. Iyi ntambara yatumye habaho igihombo kinini mu bihugu byombi, haba mu bantu ndetse no mu bukungu. Iyi ntambara yatumye Iran itekereza cyane ku mutekano wayo, bituma ishyiraho politiki yo kwirinda no gukomeza ingabo zayo. Ibi byatumye Israel ibona ko Iran ishobora kuba ikibazo gikomeye mu karere, bityo Israel itangira guharanira kurwanya ibikorwa bya Iran byose byari bigamije kwigwizaho ubutabashwa mu karere kose ko mu burengerazuba bwo hagati. Mu gihe intambara irimo kubica bigacika, Israel yatangiye kubona ko ibikorwa bya Iran byo gushyigikira imitwe y'iterabwoba nka Hezbollah muri Liban bishobora guteza akaga ku mutekano wayo. Ibi byatumye habaho umwuka w'ubwumvikane buke hagati ya Israel na Iran. Nyuma y'intambara, Israel yatangiye gushyigikira ibihugu cyangwa imiryango n'imitwe y'iterabwoba yari ifite intego yo guhangana na Iran. Ibi byagaragaye cyane mu gihe cya Saddam Hussein, aho Israel yashyigikiye Iraq kugira ngo ihangane n'iterabwoba ryakorwaga n'ingabo za Iran ndetse n'imitwe Iran yafashaga ndetse ikayicumbikira muri Iran. Iyi ntambara yanateje impinduka mu mikorere ya politiki muri Iran, aho abayobozi bashya ba Iran batangiye gushaka uburyo bwo gukomeza guhangana n'ibihugu nka Israel binyuze mu bikorwa byo kongera ubushobozi bw'ingabo zabo no gushyiraho imitwe y'iterabwoba. Uko imyaka yagendaga ishira, umubano wa Iran na Israel wakomeje kuba mubi cyane, bitewe n'uko Israel yabonaga ko ibikorwa bya nuclear bya Iran
byashoboraga kuba intandaro yo gutera igihugu cyose kibarizwa hariya harimo na Isirayeli. Ibi byatumye habaho imikoranire hagati ya Isirayeli n'ibindi bihugu byo mu Barabu ndetse na Amerika kugira ngo bahangane n'icyo kibazo. Intambara ya Iraq na Iran yagize ingaruka zikomeye ku mibanire ya Iraq na Iran idasize na Isirayeli na Iran. Yatumye habaho ubwumvikane buke ndetse no kutizerana hagati y'ibihugu byombi, hagati ya Iran na Isirayeli, bituma bibona ko buri kimwe gikeneye gukaza umutekano wacyo no guhangana n'ikibazo cy'umutekano muke cyaturukaga kuri politiki za buri gihugu. Mu myaka yo hambere umwuka wari hagati ya Isirayeli na Iran ntabwo ari mubi nk'uko tubibona uyu munsi, aho badatinya guterana amagambo ndetse no gukozanyaho bya hato na hato. Gusa nanone mu myaka ya vuba aha hari ibimenyetso bimwe na bimwe byagaragazaga ko Isirayeli na Iran byashoboraga kongera kubaka umubano mwiza hagati yabyo. Gusa uko iminsi yita indi igataha bigenda bigorana kubera ibibazo byinshi birimo politiki mpuzamahanga n'intambara zihora mu karere k'uburasirazuba bwo hagati aho ibihugu byombi bibarizwa. Imibereho n'imitekerereze y'abaturage ba Iran n'abanya-Isirayeli nayo igira ingaruka mu ntambara hagati yabo. Abaturage b'abanya-Iran benshi bafite imyumvire yo kurwanya Isirayeli kubera amateka maremare bafitanye ndetse no kubona ko Isirayeli ari igihugu cy'abakoloni ku butaka bwabo bwari busanzwe ari ubwabo mbere yo komorwa no gufatwa busambo bwahabwa abanya-Isirayeli. Mu mezi make ashize benshi turakibuka ko habaye ibikorwa byinshi by'intambara hagati ya Iran na Isirayeli birimo ibitero bya gisirikare n'ibikorwa by'iterabwoba. Isirayeli yagiye ikora ibitero ku ngabo za Iran zari ziri muri Syria, urugero nk'igitero Isirayeli yagabye kuri ambasade ya Iran mu murwa mukuru wa Syria Damascus, kimwe mu bitero byateje ibibazo byinshi mu buyobozi bwa Iran. Muri icyo gitero abantu 13 barishwe barimo Brigadier General Mohammad Reza Zahid, umuyobozi wari ukomeye mu ngabo kabuhariwe za Iran bita Quds. Uyu muyobozi yari afite uruhare runini mu ngabo za Quds, ishami rya gisirikare rya Iran rikorera hanze ya Iran rizwi ku izina rya Islamic Revolutionary Guard Corps. Uruhare rwe rwagaragariye mu guhuza ibikorwa bya gisirikare hagati ya Iran na Hezbollah ndetse n'ibindi bihugu byo mu karere. Nyuma y'iki gitero abayobozi ba Iran batangaje ko bazihorera mu gitero cyagawe kuri Zahid kuko babonaga ko cyari igikorwa cy'ubushotoranyi. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Al-Kamei yavuze ko bazatuma bakoze ubwicanyi bicuza ibyo bakoze. Isirayeli yakurikijeho kugira icyo ikora ku bikorwa by'iterabwoba bifitanye isano na Iran. Ku rundi ruhande Iran nayo yagiye ishyiraho ibikorwa byo kugaba ibitero kuri Isirayeli binyuze mu mitwe y'abarwanyi nka Hezbollah nk'uko nabigarutseho. Politike nshya zigenda zishyirwa mu bikorwa muri ibi bihugu nazo zigira ingaruka ku mubano w'ibihugu byombi. Urugero, nyuma yo gukomeza kubaka ubushobozi bwa gisirikare bwa Iran binyuze mu mugambi wayo wo gukora intwaro za kirimbuzi nuclear weapons, iyi politike yatumye Isirayeli itangira gufata ingamba zikomeye zo kwitambika, kurwanya no gukumira ishyirwa mu bikorwa by'uyu mushinga, nubwo Isirayeli mu bihugu bike ku isi bitunze izi ntwaro kirimbuzi. Iri hangana ryo kugeza imitwe y'intoki ku bitwaro kirimbuzi ku ruhande rwa Iran na Isirayeli ikabibona nko kubaka ubushobozi bwazasubiza abanya-Isirayeli cyanga byakomeje gukura umwuka mubi hagati ya Isirayeli na Iran. Mu kinyejana cya 20 cyane cyane mbere y'ihirwa ry'ubutegetsi bwa Shaha mu mwaka w'1979, Iran yari ifitanye umubano mwiza n'ibihugu by'i Burayi. Ubu bwizerane bwari bushingiye ku mpamvu nyinshi zirimo ubukungu, politiki ndetse n'umutekano. Iran yari ifite umutungo kamere w'amazi n'amabuye y'agaciro ndetse ikaba nayo yari isoko y'ingufu z'amashanyarazi no gutanga ibicuruzwa ku banyaburayi. Muri icyo gihe Isirayeli nayo yashakaga gushyigikirwa n'ibihugu by'i Burayi kubera impamvu z'umutekano no gukomeza umubano mwiza mu karere k'Abarabu. Nyuma yo gushingwa kwa Isirayeli mu mwaka w'1948, ibihugu byinshi by'i Burayi byatangiye kwishyigikira mu bikorwa by'imari no mu bijyanye n'ubuhinzi n'inganda. Ibi byatumye habaho umubano ukomeye hagati ya Isirayeli n'ibihugu nk'Ubufaransa ndetse n'Ububiligi. Nyuma y'ihirikwa rya Shaha mu mwaka w'1979, ibintu byarahindutse burundu. Iran yahindutse igihugu gishya cyemeza guhangana na Amerika n'ibindi bihugu by'u Burayi, bituma umubano wabo ugenda ucika intege. Iyi mpinduka yatumye ibindi bihugu byinshi byo ku mugabane w'Uburayi bitangira kureba Iran nk'igihugu cy'ikigomeke. Nubwo hari igihe Iran yari igihugu cyizewe ku Burayi bwose, kandi Isirayeli ikaba yarashaka gushyigirwa n'Uburayi bwose, bigatuma Isirayeli iba inshuti y'akadasohoka Iran. Ubu birasa nk'ibikomeje guhinduka bitewe n'impamvu nyinshi zishingiye ku mutekano no ku bukungu bw'Uburasirazuba bwo hagati, benshi badatinya kuvuga ko nyirabayazana ari Iran. Umubano mubi hagati ya Isirayeli na Iran urushaho kuba mubi cyane uko iminsi yita indi igataha kubera imikoranire yabo n'ibindi bihugu ahanini byo ku mugabane w'Uburayi na Amerika. Uko ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigenda bishyigikira Isirayeli mu bikorwa byabo byo kurwanya Iran, ni nako umwuka w'intambara urushaho gututuma no kwiyongera, biganisha gutsimbanira ku mbuga y'urugamba hagati ya Isirayeli na Iran. Abakurikiranira hafi ibibazo by'umutekano w'akarere ko mu Burasirazuba bavuga ko imikoranire y'ibihugu nka Isirayeli na Amerika ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye bifasha Iran byo ku mugabane w'Uburayi bishobora gutuma habaho intambara irambye. Isirayeli ifite gahunda yo gukomeza ibitero ku birindiro bya Hezbollah no ku ngabo za Iran, zaba ziri imbere muri Iran ndetse n'iziri muri Syria, nk'uko Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu yabigarutseho, avuga ko ibyo bari gukora byose uyu munsi ngo bigamije kugabanya ubushobozi no guca intege Iran mu karere kose k'uburengerazuba bwo hagati. Izi ngamba za Isirayeli zishobora gutuma umwuka mubi ukomeza kuzamuka hagati ya Iran na Isirayeli, kuko Iran nayo yarahiriye gukora uko ishoboye kose kugira ngo ihangane n'ibikorwa by'ubushotoranyi bya Isirayeli. Iran na Isirayeli bafitanye amateka maremare yihangana cyane cyane kuva mu mwaka w'1979 ubwo Iran yabaga Repubulika ya Islamic. Iyi ntambara yihangana ikuyemo ibibazo by'ubutaka, uburenganzira bwa muntu n'imiyoborere.
uburyo bwihangana bwatumye habaho kutumvikana mu bihugu byinshi harimo n'ibijyanye n'umutekano mu karere, bikarangira bivuyemo intambara yeruye nk'iyi Iran na Israel birimo uyu munsi. Iran ifite inyungu nyinshi cyane mu guhangana n'abaturanyi bayo nka Israel, cyane cyane mu rwego rwo gushyigikira imitwe y'iterabwoba nka Hezbollah muri Liban na Hamas mu gace ka Gaza. Ibikorwa bya Iran bigamije kugabanya ingufu za Israel no gukomeza umubano wayo wihariye n'ibihugu by'abaturanyi nka Syria. Uburyo bwo gushyigikira no kwikundisha ku baturanyi bayo no gufasha imitwe y'iterabwoba nka Hezbollah ni imwe mu bifasha Iran kugera ku ntego yayo yo kwagura ingufu zayo mu karere. Impinduka ziri muri aka karere zigira ingaruka zikomeye ku mutekano w'isi yose, cyane cyane bitewe n'uko ibihugu bifite ubushobozi bwo kugaba ibitero hanze y'imipaka yabyo cyangwa se gutera inkunga imitwe yitwaje intwaro ikora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi haba muri ako karere cyangwa se mu bindi bihugu byose bibakikije. Mu minsi ishize bwa mbere Israel yatangiye icyo yise igikorwa cyo guhashya umutwe wa Hezbollah ushyigikiwe na Iran. Impande zombi uyu munsi zihanganiye ku butaka bwa Lebanon. Aya makuru nyuma yo gutangazwa na Israel yemejwe n'umutwe wa Hezbollah watangaje abarwanyi bayo bakomeje guhangana n'ingabo za Israel mu Rwanda barimo barwanira ku butaka. Igisirikare cya Israel cyatangaje ko ingabo zirwanira ku butaka n'amatsinda ari mu bimodoka by'ibifaru bya burende bagiye koherezwa mu bikorwa byo kwirukana Hezbollah ku butaka bwa Lebanon. Igisirikare cya Israel cyavuze ko abasirikare bacyo 8 barimo n'umuyobozi w'itsinda ry'ingabo zacyo biciwe muri Liban. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu mu butumwa bwihanganisha imiryango y'aba basirikare yavuze ko Imana izahurira urupfu rwabo. Yakomeje agira ati turi mu ntambara ikaze yo kurwanya izingiro ry'ikibi cya Iran ishaka kuturimbura. Ibi ntibizigera bibaho kuko duhagaze ikigabo kandi duhagaze hamwe kandi tuzi ko tuzatsinda. Ni imirwano yabaye nyuma y'umunsi umwe Israel igabye igitero cy'ibisasu bya misile kuri Iran. Iki gitero cyateje ubwoba ko haba hagiye kuba intambara yagutse mu karere k'Uburasirazuba bwo hagati, kandi niko byagenze kugeza magingo aya. Nyuma yaho Iran yaje yiregura ivuga ko igitero cyayo cya misile gikomeye yagabye kuri Israel cyari kigamije gukumira ubundi bushotoranyi bwa Israel kuri Iran. Nyuma yaho Israel na Amerika byasezeranyije Iran ko bizihorera, kandi niko byabigenje mu ntambara y'abarwana uyu munsi. Umutwe wa Hezbollah wakurikijeho kuvuga ko wahanganye n'ingabo za Israel mu mujyi wa Maros el-Rasa uherereye ku mupaka, kandi ko umutwe wa Hezbollah wasubije inyuma abasirikare ba Israel bari baje kurwana muri Liban bakabageza ku mijyi iri ku mipaka ya Liban. Umuyobozi ushinzwe itangazamakuru wa Hezbollah Mohammed Afifi yatangaje ko urwo rugamba ari icyiciro cya mbere, kandi ko uyu mutwe ufite abarwanyi bahagije, intwaro n'amasasu bihagije kugira ngo basubize inyuma ingabo za Israel, gusa nta ingabo za Israel zabivuzeho. Mu myaka yashize Iran na Israel bagiye bahurira mu bitero bitandukanye, by'umwihariko mu rwego rw'intambara zirwanirwa mu kirere ndetse n'ibitero by'ubutasi. Ibi byagiye bigaragara mu buryo butandukanye, harimo n'ibitero by'indege, ibisasu bya misile ndetse n'ibikorwa byo kwihorera ku mpande zombi. Ibitero hagati ya Israel na Iran byatangiye kugaragara cyane mu mwaka wa 2010, ariko na nyuma yaho byakomeje gukaza umurego mu myaka ya vuba aha. Mu mwaka wa 2023 Iran yateye Israel ikoresheje indege zitagira abaderevu n'ibisasu bya misile birenga 300 nk'uko bivugwa n'igisirikare cya Israel IDF. Ibi ni kimwe mu bikorwa bikomeye byabaye hagati y'izi mpande zombi. Hezbollah, umuryango w'abarwanyi b'abanya-Lebanon, ni umwe mu mitwe ikomeye y'iterabwoba mu karere k'Abarabu. Uyu mutwe ufite intego yo kurwanya Israel no gushyigikira impinduramatwara mu karere. Ihuriro ry'ibitero hagati ya Israel na Hezbollah rishingiye ku mateka maremare y'intambara n'amakimbirane hagati y'ibihugu. Mu myaka myinshi ishize habaye ibitero bitandukanye hagati ya Hezbollah na Israel. Ibi bitero byagiye bigira ingaruka zikomeye ku mutekano w'akarere ndetse no ku buzima bw'abaturage. Mu mwaka wa 2006 urugamba rw'intambara hagati ya Hezbollah na Israel rwarashumitswe, rusigaye ruraritse abantu benshi ndetse n'ibikorwa remezo byinshi birangirika. Kugeza ubu ibikorwa bya Hezbollah birakomeje, kandi birimo ibitero bitandukanye bigamije kwerekana imbaraga zayo no guhangana na Israel. Ibi bikorwa bikunze kuba mu buryo bw'intambara ziba zakoreshwemo ibisasu cyangwa se ibindi bitwaro bikirimbuzi biremereye. Ibi bitero bifite ingaruka zikomeye ku mutekano w'akarere kose. Abaturage basigara mu kaga kenshi bitewe n'ibi bitero. Ikindi kandi ibi bigira ingaruka ku mutekano n'ubukungu bw'igihugu cya Lebanon ndetse no ku mutekano w'abaturanyi nk'abanya-Israel. Urukomatanye rw'ibitero hagati ya Hezbollah na Israel ni ikibazo gikomeye cyane gikeneye gukurikiranwa neza ko gifite ingaruka nyinshi ku mutekano w'akarere kose ndetse no ku buzima bw'abaturage. Houthis, umutwe w'abagabo ku rugamba ufite inkomoko mu gihugu cya Yemen, ni umwe mu mitwe ifite imikoranire ya hafi kandi ikomeye n'igihugu cya Iran. Mu gihe cyashize Houthis yagiye ikora ibitero bitandukanye ku gihugu cya Israel bigamije kwihimura no kugaragaza uburakari bwayo ku bikorwa bya Israel mu karere. Houthis bagiye bagaba ibitero kuri Israel mu buryo butandukanye. Muri Nyakanga umwaka wa 2023 Houthis yagabye igitero hifashishijwe drone y'indege itagira umupiloti, yinjira mu buryo butunguranye muri Israel, yangiza inyubako imwe Tel Aviv. Iki gitero cyahitanye umuntu umwe, gitera abandi bantu 10 gukomereka. Nyuma y'iki gitero Houthis yongeye kugaba igitero kuri Israel ku itariki 29 Ukwakira umwaka wa 2023, aho misile yaturikirijwe hafi ya Israel ikagera mu gace ka Tel Aviv. Iyi misile byavuzwe n'ababizi ko yari hypersonic ballistic missile,
yakoze urugendo rwa kilometero zigera ku 2000 na metero 40 mu minota 13 n'amasegonda 30 gusa. Ibi bitero byagaragarije isi yose ko umutwe wa Houthis urimo kongera ubushobozi bwayo bwo kugaba ibitero kure ya Yemen. Uko ibintu bihagaze ubu, hari ibyago byinshi byo kwiyongera kw'intambara hagati ya Iran na Israel. Abayobozi b'ibihugu byombi bakomeje gutanga ubutumwa bukomeye ku bijyanye n'intambara bashobora kurwana. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko intambara bazarwana izamara igihe kirekire kandi ko bayiteguye neza. Ibi bituma habaho impungenge ko intambara ishobora kwinjiramo ibindi bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari amategeko mpuzamahanga abuzanya ibikorwa by'intambara bidakurikije amategeko agenga intambara, ariko ibyo ntibikuraho ko ibihugu byombi bikomeje kugirana amakimbirane akomeye. Iran yashyizeho ihuriro ryiswe Axis of Resistance rigizwe n'imitwe ya gisirikare itandukanye ikorana na Hezbollah na Hamas kugira ngo barwanye Israel. Gusubizaho umubano mwiza wahoze hagati ya Iran na Israel ni akazi katoroshye, kuko bikubiyemo ibintu byinshi birimo kumvisha impande zombi ko umuti wava mu kugabanya impamvu n'ubushake bwo kwishora mu ntambara ndetse bagahuza imbaraga nk'abaturanyi. Gusa ibi nabyo byagirwa ari uko habayeho guhangana n'imbogamizi zirimo kutizerana ku mpande zombi, umutekano muke ndetse n'ibibazo bya politiki. Ku rundi ruhande, incabwenge mu mibanire y'ibihugu zemeza ko nubwo hari ibibazo byinshi hagati ya Israel na Iran, hari icyizere ko hashobora kubaho ibiganiro bigamije gukemura ibibazo bihari, amahoro akongera agatambura burasirazuba bwo hagati. Gusa ibi bizaterwa ahanini n'uko ibihugu byombi bizashaka uburyo bwo kuganira ku ngingo z'ingutu zibangamiye umutekano wabo. Nari Bonheur Abayo, mwakoze kunyumva, naho utaha reka dusubire dukumburanye. Bye.